Поздравление! Želim vas obvestiti kaj imamo novega glede dostave paketov. Gremo na svoj osebni profil, впишемо registracijsko številko, geslo in pridemo na svoj аккаунт. Gor piše Faberlic in sedaj gremo, naročimo izdelke. Place order, izberemo drugo vrstico, quick order. In pred всяким naročilom treba na začetku dati naslov za dostavo vašega paketa. Če tukaj imamo kljukico Collection, vaš paket pride na Ljubljano. Če želimo na domači naslov, potem tukaj damo kljukico Delivery i izpolnimo podatke. Država, potem regija, mesto. Так, še enkrat. Так, tukaj nič. Potem poštna številka, ulica i hišna številka. Tukaj nam pride dostavna služba GLS in dve različne možnosti. In sedaj vam povem glede dostave ena in druga, kakšna razlika in zakaj sedaj imamo dve dostave. Verjetno že veste, imamo pogodbo z GLS. Prva kljukica, in jaz priporočam vam izbrati prvo možnost. Zakaj? Tukaj gre dostava vašega paketa, ko paket je že plačan. Naročili ste izdelke, uredili plačilo in paket naslednji dan že na poti. Dostava traja od 3 до 5 днів. Пакет вам припелє кур'єр і само відда. Чи tukaj ізберемо другу верстицю, tukaj пакет по повзеттю. Наредите наручило, наслідний дан істо пакет відпотує, вам припелє кур'єр, і ви будете плачили ньому і за наручені зділки, і почніно все скупай. Ампак мінус какшен. Sedaj povem, komu splača prva varianta in komu druga. Prva varianta, če imate Mastercard, Visa, Mbills, spletno banko, potem, če ste članica in delate redno naročila, pazite na 26% popust na vse ugodnosti v klubu Faberlic, potem, če ste VIP svetovalka, potem, če izpolnjujete pogoje glede kuhinjskega robota, potem, če imate skupino pod sabo in želite imeti še zaslužek od skupinskega prometa, potem ta varianta je za vas. Druga varianta, če delate naročilo, ne vem, enkrat na pol leta recimo, ali enkrat na leto, potem, če vam čisto vseeno, kakšen popust imate, ali recimo kaj tam še imamo, v klubu Faberlic, če vas ne zanimajo dodatni darila, potem, če vas не zanimajo купони і картиці, які в насліднім каталогу imamo dodatni popuste, če nimate pod sabo ljudi, če nimate kartice in recimo vas ustreza samo varianta plačila z gotovino, potem ta varianta je za vas. Če ste nova članica, izpolnjujete start program, potem želite priti do večjega popusta in delate naročila не за 18 євро, а recimo za 50 in več, potem ta varianta odpade. In sedaj vam povem zakaj. Zelo mogoče udobno, ker plačate denar z gotovino kurjeru, paket imate, ampak nimate nobenih ugodnosti v naslednjem katalogu. Trenutno niso uredili tu variantu tako, kot mora biti, ker vi, ko plačate denar kurjeru, ta denar 2 tedna še pri GLS-у in не наказан на ваш račun. То помені все акції, все угодності, все бонуси, все награди, все, яке вам припада в насліднім каталогу, ви не будете прийшли до них. Ker za moje plačilo in seveda katalog pri nas velja samo 3 tedna in če pogoji niso izpolnjeni v tem katalogu, v naslednjem katalogu vi nimate nobenih ugodnosti. Zato trenutno
то варіанту не би припоручила. Изберете първо варіанту, плачете тако, kot naročite prek spletne trgovine, naročilo, plačilo. Пакет вам припелjajo tudi isto hitro, ampak račun poravnjan, vse ugodnosti v naslednjem katalogu vam pripadajo. Ko bodo zrihtali drugo dostavo tako, kot treba, in recimo, ko plačate kurjeru in denar čim prej pride na vaš račun, potem seveda bom obvestila in to variantu bomo tudi promovirali in priporočali za vse naše člane, kdo pripravljen, kdo želi plačati z gotovino. To sem želela vam povedati.